Dara bi assistance humanitaire d'urgence meden salmino meden yetta meden lando si don jam menen kameden alhamdulillah rabbil alamin hande nous sommes de côté de Koya so de fadode hide wondi e kunji on do don andi hide ngi fi jombangol koto meden biddo nene biro bebe yido ngi mun be bande dode donc après la publication pour le mariage de Koto il y a 4 familles qui sont présentées. Donc, il y a une famille qui donne des longs numéros qui ont mis des balles de Conakry. Je suis venue avec des malades. Donc, il y a une réunion qui a son albe au Kadembe en même temps d'arrêt informé parce que il y a un cambodo et qu'il y a un congrès et un pigi de Wonagoto. Donc, on a des du côté de Koyaga. So les familles Arimi Yidi et Nene et John Nado au son Nado de Wondo. Donc, c'est elle-même qui est en train de prendre l'image. C'est pourquoi vous ne l'avez pas vue, elle, dans l'image. Quand on va dire, Daïjam, où le mot yana laima, Daïjam, quand on est là, Salima tu honno, Salima tu Diallo, Daïjam, ok, et les nyande me les wol der fi jombangol kotirawa me, wonda ka ONG, tanti mama wondu da mungo, noddi me. O wi me ɓamo andi golle amen ɗen ko golle moƴƴuɗe okkimen ma jonno menen mi wawata tum hattugol e konngol komin yewti kon e tantima ko mamen hewta gaɗe min yewtida e maɗa min anda so tawi woni on haldu fottuɗon pellet ɗa faala sagata o woye ɓe forcé fiya faale sagata on konno e mum woni ida faala forsaka andi menen gamen mo naati yaltata yeda andi dun don ok et on va revenir mi hala kadi do kadi fiyo jumbe ben faamu wombe ettude image on ko tanti kanko jiyo wombe newde junko donc kambe noddi en fi junko donc dum hadbe yalta kay ma do parce que kambe lan ettande image no déplacer mi do Koya do ngando e équipe no won du côté de donc avec les malades donc je suis venu seul à Koya dum hadi kambe yalta kay ma ja ko do hito mabbe ngono yaltay on jaram tanti do e jam jam tun na lato yettude ala be ngurene ibe jam on hewti e jam alhamdulillah ko duwa ko normalement on dono yaltude kat maka parce que ko onon noddi men o wi men e jige ko yirdo golleji amen din kon on okki men kunjum fi Allah woti annabijo be men okku biddo nene on be jomba kongude tati mellande men inni on força mo fi yo jombe wido hi mais ina me lande si tay woni yo hewtani jombe yudo men o hewtani duubi fi jombe ne men inni jor ba wo hawtiri piji di hewtiri non men yo men hewtu ga tintiden faamodiren yewte andi non men pellet ko ni ni fi on wi ella o ala on tawi men e jam moƴƴere kadi jiwonko o fewndi ke jombede puisque waɗini en nan no gasa 3 mois ha 4 mois depuis o helli fa puisque enen ko nanirte mawɓe men ɓe si woni o tigi helli faama haray hande kadi dewgal farlike mo so heeɓi faalaɗo ok donc min faami on côté ɗon ko hollu ɗon kon eyyi ɗon andi si innama sonnajo no yaade ka dewgal ko hara piiji ɗin fof o wawano waɗanoyde hoore makko par ce que wona ono wonɗon ka dewgal moɗon gaɗa o yaha kippanamo dewgal makko ngal tonɗe ko ɗum si min hewtigaɗe par ce que meɗen ara fi ƴamugol sonnajo e min landoto mawɓe ɓen min lando kanko sonnajo yahowo gonno min landantomo ko par ce que enen ɓe innayi dewgal wona fina dawta tum hoota donc si tawi woni min landike o min andi fondo makko ngon min andi o forsaka surtout on côté ɗon o forsaka fi yo faale ko woni yaade ɗon minen haara miɗe wi alhamdulillah rabbil alamin ko mi wawi ɓay haara ko golleji fof wona gollidede e muɗum musidɓe ano sutorɗon jungu ndo ni immi ɓe yama partenaire ɓe hen ɗo jiwo ɓe wi en go fewndike fi jombede jiwo daral nga komi goɗɗo yaay fayɓe ɓe maɓe hiɗa yiɗi nayi moƴƴa a yaay kamin mamu hiɗa yiɗi yomin jombe yettore Allah he ɗandi menen kamin mo naati yaltata hiɗa andi ɗum ɗon musidɓe anjuɓe partenaire ɓe ko fi Salimatou ɗo noddirano ɗen ka image ɗo gando yimo ka image ka présidente meɗen Mariama Touré hande mi Rouguiatou Touré représentante ONG on Conakry mi hewti gayugol mo kanko Salimatou en personne mi yimo kanko Salimatou mi landike mo o wi lawo o forsaka
mi landike ɗo wondude maɓɓe ɓe ni lamɓe forçama probléme hunde ala toon hiɓe okkide mo fi Allah woti annabijo joni en naɓay kadi fayntin hollen koto kadi faynti kadi daaren fen en lenkitoɗen piiji ɗen kadi sen daari en tawi yo Allah hawrondiren ko sahaba nafowo par ce que julɗo fof ko sahaba nafowo nawo tafo aɗa natta a suɓanto hoorema yo Allah suɓano ko ɓuura e moƴƴande kon par ce que ɗum ɗon nafata en donc haray ko ɗum yewtinolan gaaɗe jooɗi chéri ɗay jan kadi naala e ma inniɗa sikkuɗa hiɗi men aw yettore Allah musidɓe an julɓe ono peori yendir ko kanko na joom ɓeyde yaaha so inni himo hiɗi alhamdoulillahi rabbil alamina hokkat ɓen no jaaɓi ya pas de probléme jomboyo won kan no hiɗi ya pas de probléme enen ko wawuɗe ko facilitugol piiji ɗi par ce que ɗum woni ligdeji ONG assistance humanitaire d'urgence faciliter les choses avec les partenaires de l'ONG ko ɗon mi weltanto partenaire ɓen fof par ce que mo ɓeyno wadde ko wawi kono fe ɗum ɓuraɗo fi no laatora si Allah yoɓale ko moƴƴi yoɓata en ko boni par ce que fiyoni min fof ko fi Allah wonde waɗande yo Allah yoɓo e ñande woni e wawana hoore mere yoɓa e joddi moƴƴiri ni par ce que ko kuuɗe moƴƴe wonde en imminande waɗugol